Sanmalali molweni abshe tumelangi Sanmalali molweni abshe tumelangi Sanibonani molweni abushe tumelangi sanibingelela futhi sanangibela izinto zenzeka sithemba ukuthi nonke niyaphila iphile nje Samakhulukela nawe komuntu ucindezele subscribe secela namo ucindezele ukuze ubuye mokuqala ukuthola ama video mabo support siyabonga yey izinto ziyenzeka maskandi ziyenzeka futhi asiqala lapha futhi nje njengoba emhlabeni ibhovu lati yatimbi ngathile bekhuleni umgqumeni mfowethu kumalo bekulokhu kwenzeka kube ukuthi abantu bafisa kakhulu ukubona iqembu lamgqumeni okanye abantu ababedlala nomgqumeni kudala bebumbene futhi benza into yodwa lokho kuvele mzukwana uDSD ekhipha i-album yakhe eyayithi Imcondo la khona kwakunengoma track 11 eyayithi Sisayibambile le ngoma le yayibala bonke vele amaciko ayihamba nomgqumeni bala bonke nje abaculi nabaculana nabasegidayo kodwa nje babala bonke ukuhlukahlukana wabo nangezinto asebenzenzayo emculweni abasebedume ngazo la ibala khona uTho Driver zimnike seba ngikhoso maskandi balojeze khulu baqoqe indondo njalo njalo nabanye abaculi futhi babala ngokuhlukahlukana kwabo kunjalo abantu abaningi bafisa kakhulu ukuthi akube khona ingoma okanye babe khona ku-music video leyo ngoma leyo ke abantu kahle noma kuphuma ingoma lababumbene khona abafana nje bebhobo kodwa akwenzekanga lokho ke ngonyaka odlule ngo-2019 akaze kukhona ukwenzeka lokho kodwa ke uthe nje mangabe sekwenzeka kube ukuthi kusondela usuku umhla ka-19 lo lesazi ukuthi u-19 kaDisemba ila sashaya khona iqhawe ibhovu lati yatimbi khathile bekhuleni kwase kuba ukuthi nge-18 nje ekseni undle emnyama okanye abafana umgumeni baveza ukuthi kahle kahle kukhona ingoma ezayo ehora lokuqala emini le khona eveze khona ngepost isikhathi bekade ku4 makuthi ngiphosisi ekseni waveza undle emnyama okanye abafana umgumeni laba poste khona kanje nabo #kwasuka ukushisa amadoda sanibonani bathandi bomculo wonke jikelele nasi saziso esiphuthumayo uhlangene umhlathi owazanayo engomeni eyodwa esikhumbula ngayo ibhova njengoba nazi-ke ukuthi kusasa nge-19 December yilona ilanga esalahlekelwa inkosi yomaskandi umgqumeni kulonyaka siqophe umlando omkhulu siyalithanda siyalihlonipha ibhova mkhulu umsebenzi elawenza ezimpilweni zethu amen uma kubumbana ihora lokuqala 1 PM namhlanje ngoba sengifaka ilink yengoma ni-download siyabonga yabo-ke lapho-ke kuvele nesithombe sakhona ukuthi kahle kahle vele iqembu leli lamgqumeni iband lamgqumeni team Mgqumeni band viva ngebhova i-single track le ekuthiwa izophuma-ke nakanjani ngehora lokuqala isiphumile futhi abantu abake besho-ke la ngaphansi ukuthi bacabanga nge-single track lena nokuthi bacabanga futhi ngobumbano lwezebhova nje bajabulela abantu i-single track bajabulela ukubumbana kwezebhova ake ushiye uvulo wakho phansi kwi-comment section ukusho ukuthi ufisa ivideo yakho ibe njani ngoba hayi ngikholwa ngathi impela azobe kumlungu ngendlela esimanga lana ngoba siphethe khona uDriver zimnike siphethe abafuna umgumeni siphethe uDSD siphethe osonakali yabona nje bunjwele ake ubeke uvulo wakho usho ucabangani bese kuba ukuthi nawe sidibana ngokuzayo